Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru ndende twise Goma hamwe na hamwe haracyari imirwano ari nako imyigaragambyo ica ibintu Kinshasa. Urusaku rw'amabombe rwakomeje kumvikana cyane mu majyepfo ya Goma kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Ni mu gihe muri Goma humvikana amasasu mato avanze n'amanini. Biravugwa ko hari bamwe mu barwanyi ba FARDC na Wazalendo babuze uko basohoka mu mujyi wa Goma banze no kuyamanika bakagerageza kurwanya ingabo za M23 zigaruriye uyu mujyi kuwa mbere tariki ya 27 Mutarama muri uyu mwaka. Majoro Wiringoma umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare amaze gutangaza ko bidasubirwaho bari kugenzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyose. Majoro Wiringoma abinyujije kuri konte ye ya X yagize ati ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma gicungiye umutekano cyose n'intare, no kuvuga ingabo za M23. Ibi abitangaje nyuma y'amasaha hafi 48 umujyi wa Goma ugiye mu maboko ya M23 nubwo hakomeje kumvikana udutero shuma tw'abasirikare b'ingabo za leta banze kuyamanika ndetse n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu mujyi wa Goma muri rusange ikaba itarahosha burundu. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma nicyo cyifashishwa cyane muri gahunda zitandukanye mu bikorwa bya gisivile n'ibya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Cyari gisanzwe gikoreshwa cyane n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi bikora ubucuruzi mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Biravugwa ko abandi basirikare bane bo muri Afrika y'Epfo baguye mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, nkuko ingabo za Afrika y'Epfo zibitangaza. Zavuze ko inyeshyamba za M23 zarashe igisasu cya bombe ku kibuga cy'indege cya Goma kigwa ahari hakambitse ingabo za Afrika y'Epfo bituma hagwa ingabo zabo eshatu. Batatu muri bo bishwe kuwa mbere ubwo imirwano yaberaga ku kibuga cy'indege cya Goma n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Abasirikare ba Afrika y'Epfo 13 bamaze kugwa muri iyi mirwano nyuma y'icyenda bapfuye mu cyumweru gishize. Hagati aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu karere ka Rubavu hakiriwe impunzi nyinshi z'abakongomani. Ni mu gihe urusaku rw'amasasu rwari rukomeje kumvikana mu mujyi wa Goma. Impunzi zikomeje guhunga imirwano iri kubera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma no ku kibuga cy'indege hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'imitwe ifatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Izi mpunzi ziyongere ku zindi zirenga 500 zakiriwe kuwa mbere zinyuze ku mupaka munini Grande Barriere. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko inzego z'umutekano zakiriye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo bose hamwe barenga 120. Abakiriwe n'abamanitse amaboko nyuma yaho mu rukera rwo ku itariki 27 Mutarama 2025 umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashe umujyi wa Goma. Hari abasirikare ba RDC, Wazalendo na FDLR barashe amakompora mu karere ka Rubavu, amwe apfubirizwa mu kirere andi yica abaturage 5 akomeretsa 35 nkuko Brigadier General Rwivanga yabisobanuye. U Rwanda rwakoresheje ubwirinzi buhambaye bwatunguye benshi uzwi nka Iron Dome Air Defense System mu rurimi rw'icyongereza. U Rwanda ruri mu bihugu mbarwa bya Afrika bifite ubwirinzi ndetse nibwo bwa mbere rwari rubukoresheje. Ubwirinzi bwa Iron Dome bwamenyekanye cyane ubwo Israeli yarimo igabwaho ibitero bya za rokete n'imitwe ya Hamas na Hezbollah. Amakuru avuga ko ubwirinzi bugura ari hagati y'u 40 n'ibihumbi 50 by'amadolari mu kubwubaka. Gusa bwaba bwuzuye neza bufite za radar mudasobwa na launchers 3 cyangwa 4 buri yose ifite interceptors ziri hejuru ya 20. Ikiguzi kikaba gishobora kugera kuri miliyoni 100 z'amadolari n'arenga miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Tugarutse ku makuru avugwa muri Goma, kugeza ubu karitsiye nyinshi zo muri Goma muri Kivu ya ruguru nta mazi nta mashanyarazi kuva kuwa gatanu ku itariki 24 Mutarama. Iri bura ryaje rikurikira ibyangiritse ku miyoboro ibiri y'amashanyarazi y'isosiyete y'amashanyarazi y'igihugu SNEL ihuza Bukavu na Goma n'iya Virunga Energy igemura umujyi kuva kuri sitasiyo y'amashanyarazi ya Matebe i Rucuru. Urusaku rw'amasasu rwumvikanaga mu buryo bukomeye muri iki gitondo cyo kuwa kabiri mbere gato ya saa 12 n'igice za mu gitondo ku isaha y'Igoma mu duce two mu burasirazuba bw'umujyi muri Birere ni Bujova hafi y'ikibuga cy'indege no mu nzira iva kuri iki kibuga cy'indege cya Goma kugera Gisenyi. Internet barayikubye nta radio ivuga, amakuru acicikana ku munwa amenshi avanzemo ibihuha. Amaduka na farumasi biracyafunze. RFI radio mpuzamahanga ya France yatangaje ko abaturage babonye imirambo myinshi ku mihanda.
Hagati aho amakuru aturuka i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa, aravuga ko ambasade nyinshi zirimo iz'u Rwanda, Ubufaransa, Ububiligi, Uganda na Amerika byibasiwe. Zagabweho ibitero n'abigaragambya kuri uyu wa kabiri bamagana amakimbirane ari mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru wa AFP yavuze ko yabonye umwotsi uva mu nyubako za ambasade y'Abafaransa. Umunyamakuru wa Reuters, ibiro ntaramakuru by'Abongereza, yatangaje ko abapolisi ba Kongo bakoresheje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abigaragambya bari imbere ya ambasade ya Uganda, bari mu bikorwa byo gusahura. Inama y'inteko ishinga amategeko muri Kongo Kinshasa yagejeje ku bagize ibiro bya komisiyo ishinzwe umutekano uko ibintu byifashe muri Kivu y'Amajyaruguru, itangaza ko ibintu bitifashe neza. Inteko ishinga amategeko yasabye ko hajyaho uburyo bwo kongera gutunganya ubuyobozi bw'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Abitabiriye inama barimo abadepite baturutse muri Kivu ya ruguru n'iy'epfo. Basabye kandi ko hashyirwaho inzira y'ubutabazi ifasha abaturage. Inteko ishinga amategeko kandi yagaragaje ubushake bwo gushyira ingufu mu rwego rwa diplomasi n'amahanga kugira ngo Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi ashobore kubona ibisubizo bya politike by'intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hagati aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaganiriye na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byavuze ko abakuru b'ibihugu byombi banaganiriye ku mirwano yateje impfu z'abasirikare b'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC. Biti abakuru b'ibihugu byombi bemeranyije ko imirwano kwiye guhagarikwa bwangu kandi ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zirebwa n'aya makimbirane bigasukurwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ikiganiro cya Perezida Kagame na Ramaphosa cyarimo ubwumvikane kandi ko cyatanze umusaruro. Ubwo Perezida Ramaphosa yari mu Rwanda muri Mata mwaka wa 2024, we na Perezida Kagame bemeranyije ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ikwiye guhagarikwa binyuze mu biganiro by'amahoro. Nta nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje. Nimukore subscribe, like ndetse munasharing.